ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki Bor Penia Joka Meghalaya Energy Corporation Limited ki belakhat yakaran ki noyalam joka MEECL Progressive Workers Union haka khatnyau tarik urisa arajar arpuar kila kular penikaran biang saisisian haka shipho tarik unai weng arajar arpuar haka bede bagajing dawa bantong no ya kinong tarik casual ki batrai ha MEECL kum kinong tarik bopura haka jing yakran gila patai kubor ki noyalam joka union kila yathu bakat kum kajing tarwa joka union kalong ban penskam kinong tarik casual kibala tray si Pausnam Shalor Henry Hakabai day bakani ki bor penyat ke MEECL kila kular ba kit sa thau no daka polisi hakaba an sakhot ikran ya ki noyalam jongka union hadien lai tayo Oi la don ka jing sakhot na ka liang ka management ka khat lai tarit ngila yok liang ya ka city na ka management baga khot ya kren yangi minta ka sngi ang ne ha po office salum jing sai report khat we siteng dan ka daw ba DCA council ni sedang nak khat RBC ka meeting kan ni kembasi ta AA untuk ka jing ya kren long ngila ban ong sanpel le 50 ka long positif la kampat long pura ro ya ka ka bang ila kren keren ba DCA dia thiep ha nak ta kan ka regularization ke badai ka mat jing dawa ka kong santam jong ni kum kinong pre ka swal jong DCL ha kini ada bat kan ka rally dan ka procession ka bangin yak sadum jing sai menta ka sni bangin yak sekretariat menta ka sni ngila pensange no namar ngila yo ya ka jubab na ka management ka ba na kalyang ka management ru ka ong ba kan ka dei ka meeting ka badengkong tengin pelang meeting biang sasisen haga sipel tadi kuno membar kin khat ya keren biang yangi ki membar jang union bangin ya penbaik final ya kan ya mat ke de bansna ya kata ka polisi nak kata ban regularize yang ki no pre kaswal de nak kata daw bangila call off lan ya bangila sange swa ya menta kasngi ngi pensange ya kan ya rally ka bangin ya sekretariat bak karai menta kasngi ngi sim nak yang ki membar barok balawan hang ne alang bahaka sipel tarik jong no benai nombar ini simbiang ya kamas ka swalip bat barok ki membar kin jawan kumne kum bayawan ta kasngi bat hak ta kasngi ru ang pelong nadajia ba kajing yakran kam long ka baseso lane kemat jing dawa jing kim long ka baseso tengin yak rali biang haka sipel tarik ku nombar sa sekretariat bat ya ka ta tarik ka bakin ya kim khat ini sipel tarik ku labo record ingin update tadi spotrik tengi spotrik ingin sim kasual lip yang ladaki khot kim khot ya keren yang ni ladaki ai kum ajing tho ni spotrik in ban biang sine akal yang jong DCA ulah pentit ba nak daw bagat don gajing kelak kha akal yang gini ban keliang ya CMD ba DCA CMD udang suwan dang sitayo siu tam dan akal yang jong ur udang jan yang ne po MPCL dang riu nyau benai ong gadang simpor ini bangin pek ya ki khot isla ki badan kam dan nak kata daw baga simpor ulah kula ini ba apo la tayo kin khat ya kren biang yangi kenang ba nak lang management ru kan sim kia bah ya kan kam ko be dei ban scam lan ban regularize ini kaswa kan ya kendon kamu kan ya regularization kan long continuous process kamu mul lada regular ya basi posnem lada kendon kata polisi kan regularize posnem kamu no lada posnem yo posnem lada ka polisi kan long khasan snem ru kamu no balada khasan snem yo lada khasan snem long ka polisi ka long continuous process tindak kalian jungiru ila pau mentan hai DCA ba hak wadah kan digejingi kan jungi ke mentan sim jingi balai ba ila kalian pala di CMD yo DCA hopefully by this time bahkan duktet ke government ru ya kan ni ba ni stick back ya ka pamenta jong kini ki DCA ki badan bak CMD u pamenta bangin stick back ya kan ya ki jingile jungi baka di benok ka sukses hakani hi ka jingi kren ka pakadu kanta ya ka jing sanya nama sofaran dah bangila ya kren am bati minek tu
Dia kan numbers bekiyo kan numbers ke batang kendiat. Dia nak kalian jungi kam don kan numbers kata. Ikipan ke jingget trailang bat ni this time. Ipan ke jingget trailang bat ni ba. Niru ngin workout la ka jong ka kam bang trai bangin submit iki kita ada post nem kat nu kidan kat wei kat ar kat lai hadu kat san. Tingiru ni lakwa ba kan kroi no akan kakam dah ka baki ki penjalan si benai ngingim ai. Ni ang baik tang lai to yo thek kata ko mo ha si pau trek. Ninyo ya kata ka niru ngin submit no. Ngin submit no ikini ki data jogi. List jogi kontraktual. Kanang bakan ya kroi no akan jadi kakam. Balada de ka babha ka si pau trek lu inang ya up. Dah ka jinget trilang la dang ipet ken kala anak proses kala nang ya tingin nang ya up. Lada kam dan galinti dia kata kamot wat mi linti yang ibangin nang don susu ka jing slow ya ka management. Ngim skong sudah desai. Ka service jongi ke bang nak trekum ki kontrak dan kum ki casual. Namar kat kum ga section 26 tu jong ga MSCB service regulation kala don kata ka section ka ba kedau ba ka board of director lane ka corporation kala ban absorb ya ki kontrak 12 workers dan contractual employees. Dia ka snem ki krem box post nem lane kat son snem ha kata ka service regulation tang bah kata la tha kila ban I credit full credit ya ka service jong ki kontrak ki bala tre lane kila ban I tang siteng lane tang sipuwa kam don ga ayu hangta ki don be tang ga yang ba full credit lane part thereof tang ni la ya kren meneru ya kata ka bentaru ni saya kren biang hak sponsor